Imamo priznanje da je blagodatni oganj u Jerusalimu prevara. Jermenski vladika je pred kamerama priznao da je 3 godine on palio blagodatni oganj, a ne Bog kako ova vizantijska pravoslavna religija tvrdi. Bundles of candles in their hand, we call them torches, and they light their torches from the lit oil lamp on the tomb, and they go out, they distribute the light as being the holy fire. They light it from the oil lamp? They light it from the oil lamp. But the belief is that the fire comes from the sky. No, we believe to miracles, but I've done 3 times. It didn't happen, the miracle. God does not perform miracles just to please people. When it's needed. I'm sorry, this is a false. I'm sorry. I've done 3 times. Okay, I'm sorry, but Please don't intervene. Father, I'm sorry. I am responsible here. Yeah. This is not the truth. I cannot lie to God. I cannot give order to God. Bring the fire. Zapravo rekao je sve što znamo, da oni krišom pale oganj, da oni daju sveće koji sagorevaju na 50 do 60 stepeni, pri čemu ne možeš da se ispečeš, da oni čim je posvećenost u hramovima manja, namažu uljem neku ikonu da je zaplakala, da premazuju mrtva tela bitnih ljudi dezificijensima da uspore truljenje i mirisima ih nakapavaju kako bi zaveli ljude da oni ne trule. U sve to, kada dodamo viševekovne lažne vizije navodnih svetaca Bogorodice koji su donosili poruku suprotnu od one biblijske, pravoslavlje je po tom pitanju lažnih vizija i antibiblijskih poruka u istoj ravni i sa katoličkom verom, sa adventističkom, islamskom, verom Mormona i Jehovinih svedoka i drugih malih zajednica, sekti i kulteva. Vera, zasnovana na nebiblijskim izvorima, prenesenom porukom navodno anđela ili mrtvih ljudi, je zapravo đavolska prevara koja nas odvaja od istine zapisane u Bibliji, i to je detaljno i napisano u Bibliji Galatima 1. Ali ako i mi ili anđeo sa neba javi vam evanđelje drugačije nego što vam javismo, proklet da bude. Kao što pre rekosmo i sad opet velim, ako vam ko javi evanđelje drugačije nego što primiste, proklet da bude. Jasno je, ako je neka zajednica izmenila evanđelje, odnosno biblijsko spasenje, ona je prokleta. A šta je biblijsko spasenje? Testiraj svoju zajednicu. Biblijsko spasenje je Isus Hristos, Bog u telu čoveka, koji je bio jedini čovjek bez greha. Kao takav je se prineo na krstu, na žrtvu, prihvatio sve naše grehe i platio kaznu za njih, prolio krv za naše grehe i vaskrsao za naše spasenje. Ako si se pokajao na spasenje i poverovao u ovu poruku, postao si Božje dete, postao si pravi hrišćanin. I sada bi trebao da odgovoriš na Božji poziv, da živiš svet život. Kako? Pa čitajući Bibliju i menjajući svoj život u skladu sa njom. Znam da nije lako, ali to Bog želi od nas. Ne želi da budemo prevareni, a to nudi svet. To nude sve svetske religije. Prevaru. Jedini način da se spaseš od prevare je da čitaš Sveto pismo i da ne slušaš ljude, već Boga. Božji blagoslov želim svima i molim se za vas koji ste prevareni i za vas koji ste na pravom putu. Amin.